behind the scene. Dia kita ba informação dahuluknya kuna ba designer Timoroang, designer jovem, terlebih dia angkat si designer jovem Timoroang ida, magjasto, nebe maka nyekria o design, roupa nebe mak mesak furak, roupa nebe mak mesak kapas det, ne artista barak maka sempre ba ihanya fating hodi usanya roupa, hodi ba tuir showroom o atividades rumah. Ita re kataknya si jovem mas bem nih talento nebe barak nya conhecimento nebe luang laos de tiha mundo internasional mas bem laos de tiha mundo internasional mas makbele mas bem hita ne Timor Rasik ya si jovem mas que si jovem mas bem nih talento o conhecimento nebe makluang ne kapas tepelas so hala koi hala sistala vesira curiosilitan mai tba hare hamutot. Ya, ita kualia kono ba designer. Designer mak ida na be mak hamoso desenho ida ba objeto ida liho sini hanoin furak kreativo no inovativo. Wanghira ita kualia kono ba desenho furak ida sempre mosu iha ita ni hanoin kono ba resultado objeto ida na be furak. Iha Timoroan ida mai ho ida di kik iha ona hanoi furak ida katak loran ida sai designer famoso. No mehi ida nai consegue realiza iha tinan rihun ruas no loresan hitu liuba lihu si grupo ka modeling agency Surik Timor. Iha na be jovem ida nai rasik maksai fundador ba modeling agency Surik Timor. Nia mak Justo Pereira. Designer junior ida na be finaliza ni kurso iha modeling agency ida iha Bali Indonesia ne, mas o princípio ida katak atu kapasita dia kliutani nia kapasidade lalos de husi hobi no hakara. Mas beli husi edukasaun ida na be dia kliho di bela completa ni nia talento no creatividade ne be iha nanis ona. Baby contigo me pongo salvaje, no te molestes si te subo el traje, es que hoy ando loco contigo, fumando siempre en el adik idane atu kuliah hobi mos latihan tapi idane sa autodidak de tambah hau uluk bisi kuan sama ini hau sebut tidak de jenyu ante momentu no ba hau ya sekolah sekundar hau mihitena astena kata hau karak remata hau ni sekolah sekundar na kara continue sekolah ya fashion designer yang mabe hau ni mihine la sa realidade hau babi la paling mundu seluk nia entau na fating hau la ko hamati hau ne talento ne entau hau na fating promove desenho na fatin no how finalize na reta oportunidade em 2016 o hira haba continuar no estúdio ha Bali ante a oportunidade na Bama how foi ngona la escola maybe how tama cursos iha modeling agency ida ante hina ba feng how kapasita ta hana husi parte liliu halai ba parte edukação yang ba iha mundo dia na bema how aprende ba. Surik Timor hanesan fating modeling agency ida na bemak acumula juventude Timor wansira na be iha kreatividade no talento ma modeling ninian. Surik Timor, surik ida na be Kroat, no wahira kadi hodiak maknia sai Kroat liutan. Warazang ida ne magjasto ho ni ekipa hili surik hodisai hanesan icon ba grupo Surik Timor. Adik how content uma história sobre Surik Timor, estamos narrando Surik Timor. Surik Timor ida na bema mayusi ami momento ida vai ami equipa barak tebet mas antes sair de Surik Timor ihanava momento haurasik mak inisiativo hakan kalau grupo ida ne grupo Surik Timor hanesan grupo ida na bema acumula jovem hutu no hinaba ami focal point ba iha modeling agency na bema kapasita jovem pensar sira baya parte model niang. Então, hinaba ang hinarang sama hinarang Surik Timor significa mais surik kata surik
itaten kat buat Kroat ida menghiri takadin ya Kroat antau ida nema kami putih saya nisa icon ba iha agensi dene. Si te sube el traje, es que hoy ando loco contigo, fumando siempre en el viaje. Si tú quieres yo te doy calor, mientras más tarde mejor, y antes de que salga el sol. Hahu plano no hakarak hamoso Surik Timor desde tinan rihun ruasa nulu resinen. No mehine consegue realiza ihe tinan rihun ruasa nulu resen hitu liba, ihe nebe existi ona tinan tolu. Di Surik Timor existe iha Timor ni iha 2016. Mas iha 2016 ni ami foi uma plano, foi uma calibur malu iha minha team management. No ami lá lolos ni iha 2017 agora darako atuba tinan tolu ona. Membros na bema iha Surik Timor, maioria masa membros sira na bema siranya background ni la iha model. No hinaba sira husi sira na talento rasik det. Anta hinaba ami acumula los datos e acumula se mesmo nível universitário serviço mas bem começa a querer se no mesmo nível escola pré-secundário e a pré-secundário e a secundário e a universidade não mas e a funcionário então batande labarik sine talento hakarak sira promove lihu si mundo de model né então ami halibur hamutu kenaba ami kapasita sira hode introduz basira sobre saida mak model basira hau iha tang haunya belong neng na bema ami kolabora hamutu ko sirene especialista ida ia haunya belong piang na bema sayane sa fotografer ia haunya belong amado na bema sayane sa doktor ia tang haunya belong libanya na bema designer Elizabeth ni mak sayane sa amne tejureira be Surik Timor mos ia haunya belong Tania nomos agora darok habolota haunya belong dia kida nato Ares na bema kolabora ami hamutu kia grupo Surik Timor. Maioria nem mesmo a colega SMA nomos balu belum na bema ami conhece malo no ami halo belum dia no ikus tama belum sene mai hodi dia especialista ia mundo arte hotu anta ami tahu hamutu dia hina ba hodi halo dia grupo ida ami halo so barakona durante Surik Timor hari ami show primeiro ami huluk show ia evento ida no Ministério do Turismo halo ia CCD Husi ida nemak ema começa conhecer ona Surik Timor no ida ne ami lao ami show bebê que ia patiselo kanesa ia Timor Plaza na bema sempre halo evento hore convida ami participa show na ba no mos show ia event seluk na bema colabora ho designer no makeup artist seluk na bema halo evento ia momento na ba ada artista na bema sempre usa ela de design se haurase makanesang Marvi e depois nós ia Ziva Jessie ia Ofelia nós lá está vamos colaborar com Juju and Frank sing ida nemak sempre ela de usi haunia design ba ia siranya performance Mehibot ida hakarak atu sai designer profesional no famoso ida na be ema hotu se conhece nia. Honinia criatividade na be único no inovativo e hananis ona. Mesmo no ne justo hanesan designer junior ida aprecia tebes designer senior Rui Carvalho hanesan inspiração forte ida bania atu bele explora dia kliutan talento na benia iha. Ema na bema sa essa inspiração do Rio Timor ne mag tatene kata ia Rui Carvalho ida ne bema sempre honia produto sempre foto tane asel de itania produto lokal hanesan tais Timor Leste anta husi Rui ami studio fila fali buat para kusina na baho di ami masakar koko promove to saya mak Mongon Rui halo dia pone na ba perhodi ami bele saya fila fali exemplar ba ami na bema junior perhodi manteng na fating liliu ba produto na bema Timor niya para labela lakum ba jersang sir firma haula tene designer na be famoso na liliu haula inspira me be how inspira designer na bema how inspira na kolega ida na bema ami rua durante ne halo studio hamutu kata kinaba durante amro tour amrua lah ya mehe atau saya emang bema designer momento ni hanu kolega na tadi mau dikata kita buat membro cocok saya designer mabe realidade ikus ni matinji bila fali hanu mehe ni mas saya bila fali emang designer atau ni mak saya bila fali hanu inspirasi ba ya nabab ko rito agora ha promo na pati hanu saya ni saya emang designer
Aos detne, Justo mosla haluha agradece wine bania família, nebe makfona apoio tomak, makloron ohi nebela sucesso honestan designer famoso ida ya Raidoben ida ne. Fumando siempre en el viaje. Si tú quieres yo te doy calor. Mientras me Também a contribuição uma casa de si família mostra que a reba talento não bem kau ia mas que a única capacidade lá topa hore atu hetang educação não bem asli e area designer yang mai be o hane talento não bem ia host suporta não bem maxira formai na faten kau kairi dan ne hore tau na faten hore promove saida mo agora da kau halo Sosista além hoidane ihamos artista famosa na rua na bemak dala barak usa roupa husi Justo. Ya, Setan, Jesse no Ziva de Kraken. Wahira sira performa iha evento bot sira, sempre serviço hamute ko Justo. Hodinune hetan apoio wardrobe na bemak sempre iha kombinação ho tema performa iha stage. O insa Jiva no Zessi ni hanoin kona ba Justo? Iterona hamutuk Sister Lovers. Alright, by mi foto. Alrighty. So, amin and Rosie. Jitsu. How Jessie, na hanong kolega. Jiva. So now Iha. mau Justo Pereira niya. Uma. So, Loro na ne, o hingkalan na ne. Hingkalan na ne. Ami halo na preparação ba aniversário de Mem yang badala rua. So, tu ami para taber hari roupa terceira, okay? Mira. Tu fuego me vuelve a quemar y yo I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true. I wanna get wild with you. Okay, dia dia maka roupa ni maka oferece si designer Mount Justo Pereira. So, amin niya sentimento maka orgulho tebes no contente tebes tamba sebele hetang confiança no fier na fating husi Mount Justo Pereira at oferece niya roupa ni maka furak tebes ni maka design husi Mount Justo Pereira Rasik. So, may how pessoalmente how contente tebes tamba bele lori kita niya roupa husi kita niya designer Timor Leste Rasik ni maka kria design hamosu buatin ni maka furak hanesang agora dadang hamin en rua usa hela roupa ni maka mistura hanesang agora dadang ha usa iha manufulung ni maka mistura ho roupa ni maka kor emas golden ni maka Foti husi hanoin ke kreatif husi Mount Justo Pereira niya nebe furak tebes no mas how gosta tebes swingir how usa roupa ida ne ba iha evento aniversário Gemen TV niya ba segundo niya so ida ne roupa nebe maka how usa ba iha segundo aniversário Gemen TV niya. Okay, so Jiva unsa how ito ba? dia benoiti. Mas pessoalmente eu senti contente tebes tamba bele usa Mount Justo Pereira minha roupa. No, eu senti hala precisa kuliah barak dan tamba oi hana kolega Jessie explica ti ana, okay? No more, I'm yours. Hanya mehi pas ni ruane botebes. Claro que agora dadau nene começa a nessa rua halo hanya roupa e ma conhece ona Timor Leste. No hanya esperança bas nen rua na fating sai artista ida na be mak ho iminia karakter atunune imilos famoso det iha Timor Leste mas be bela famoso mos iha nação seluk no mamos espera kata imrua mos bela lori maunya produto o designer be mau halo bela mos aturu mos iha mundo. So Sister Lovers, lalika tau, hakarak roupa na be furak, único no elegante, bela contacto Justo honi equipa, hehe. Hamutuk
GMN Lori Timor Bamundu Hamutuko GMN GMN TV Parabéns, parabéns GMN TV Grupo Media Nasional Grupo Media Sosista, Justo Musakarak encoraja a juventude hotu na bemak iha talento atu labele takaan. Tempo to ona Timor-Wan hotu haturu bamundu katak itamos bele. Grupo Media Nasional Hanya esperança ba oi niliba parte ba niliba pensasi na bemak iha Timor Leste kata se ita bot siri ha talento la bele takata ma wanghira ita bot siri hamate ita bot siri talento ne ema la conhece sema kita bot siri ni duni semi talento iha niliba iha parte modeling yang hatudu tambah itanian Timor buat tidak desenvolvimento ne laos buat desenvolvimento buat selo ne mebe idanemos Persija Tebes para ulu contribuimos ba nasa Timor Leste para atuluri Timor Leste ani samota gentine lur Timor Leste ba mundo idanemos. Hi sister lovers hakarak say famoso hanesang aminen rua assistir na fatin GMN TV lorong kita haluha lorong remember okay lorong GMN TV Lori Timor Ba Mundo Grupo Media Nasional Grupo Media Nasional Grupo Media Nasional Grupo Media Nasional Oke, setelah bersirah hotu dari mak informasaun kona ba designer Justo. Maybe bako ini tabo sirah hari yang matang ngono asisterasi katak nia design sirah ne laos de kreken JCNZ vadet makuza maybe ba ini hatete katak i artista barak hane sang Marvi, Ophelia, Jelly Barreto no artista sirah seluktang. Oi ihane bamos ni hatete katak tuir ninya ihane ba iha nia grupo ida naran Timor Surik Timor ninya nebe max nia sem ihane banet Surik Timor ne nudar model ida grupo model ida modeling ida nebe sem makakarak tama ya nia grupo modeling ida ne oni hatete katak tengki tuir casting rumah casting nebe mak nia halo nubo se casting neba sem mak tama on ya nia grupo modeling ida ne nia mo sei hetang kontratu. Ya kontratu neba sira mo se tang osan sira se selu osan mas que se jovem hasane mebe ya business ya design nebe mak kapas tebes proud of you Justo. Ya kita husikala informasi kona ba designer Justo ninya kita ba informasi daruaknya. Ya informasi daruaknya mo sanesa ita sekole kona ba designer hotu. Mebe designer ni emang husi sida daung Indonesia ninya. Mebe nya servisu hamutu ko Timor Oang. No nya mo snudar designer nebe maka kleurona iha Timor. No mo si hanya design dane quase mabarak makuza liliu artista Timoruan sira. Sista lover sira pas curioso liu hakarakatu hatene informasi ini dane. So ita ba hare hamutuk. So, sister lovers, kualia kona ba designer, lalos det iha Justo, may be iha mos kawawan, husi wawan NT Point Textile. Mesmo hanesan sida daun estrangeiro na bemak berkarya iha rai doben ida ne, may be wawan ni existência durante tinan rihun ruasa noloresing 5,000 ba iha Timor Leste apoio Tebes. NT Textile itu kalau menurut fashion designer gitu kan, itu satu rumah mode, jadi kita namanya NT Textile. Itu berdirinya dari 2015. Aku di sini sebagai fashion designernya sama manajer operasionalnya. Tuh.
Wawan hanesan fashion designer nunemos manager operasional iha Wawan NT Point Textile. Hanesan designer ida na bemak ema bara konyeste nia iha Timor Leste, Wawan senti kontenti tambah bela servisu hamutuk hodiak. Foi lalaisne Wawan orgulho tambah hetan fiar no confiança husi GMN TV hodi sai sponsor wardrobe ba artista spektakuler sira na bemak famoso tebes iha Raidoben idane. Untuk public figure seperti artis atau penyanyi gitu baru beberapa aja sih, kayak kemarin dulu pas JMN ulang tahun tuh kebetulan JMN tunjuk saya untuk sponsori beberapa artisnya, Marvi, terus Gerson, Sedalia, Zela Barreto, satu lagi Ada. Kemarin yang paling seneng ya cuma tampil di JMN itu, selebihnya belum ada lagi. Dan tapi yang sebelum-sebelumnya itu lupa siapa aja ya. Iha Marvi, Iha Gerson, Iha Alda, Sidalia, Zeli Barreto, Jiva, Zesi, Ofelia, no Seluktan. Content yang iha valor ida na bemak importante tebes tambah resultado husi ninia kreatividade usa husi figura público stira. Perasaannya sih seneng banget kerja sama mereka gitu kan. Terus dipakai public figure ya ada satu nilai poinnya juga buat saya sama NT Textile sama tim yang lainnya semua di sini. Ya itu perasaannya, bangga, seneng. Além de contente, Wawan hone equipa mo sente orgulho, tambah hetan confiança hodi sai parte ida husi evento JMN second anniversary. Esperança baoin, Wawan hone equipa pronto atu serviço hamutuk na fatin. Kalau untuk kedepannya kerjasama lagi sih boleh aja, tapi mungkin kendalanya itu kalau misalkan pas waktunya pas bisa ditanganin, aku akan tangani totalitas. Ok, então se salva se assiste on hamutu katak maski nia ema estrangeiro mas be nia mai apoio na faten Timoroan sira hodi partilhas nia designer roupa serna be mak mesak furak det. Ok, e segmento tu irmai especial TVs interessante liu tamba e studio marca presença ona marca presença ona maquiagem ou makeup artista ida nebe mak famoso TV si itanya rang ida ne nia laos makeup de artista usi Rai Larang maybe nia mus makeup on artista usi estrangeiro Rai Liu Rinyan Liu Indonesia so basta se salova sira curioso lo satu hakara katene maybe
Lai Sister Lovers tira, kita acessam o canal GMM, na fatinha muito com a minha programa Sista, História com a artista, promove tani artista. Sister Lovers, kita hasesaan husi kanal Jemen. Tambah ami say maiho informação furakida. Na fatin iha sista, História com a artista, promove itania artista. So sista, iha segmento idane ami maiho new style. Stay ohinita assisti hamutu kona video sira hosi designer Justo Wawan. Iha mos artista famosa na rua Ziva no Jesse. Na bemak suporta tebes siranya talento. Idane mos interessante tebes. Iha studio, iha jilo exposto. Na bemak ema hotu konyesenia hanesan makeup artist and hairstyles profesional iha Timor Leste. Sista, presenter Lauren Pires se dada lia ho jilo exposto, ho dihatene dia kliutan informação interessante no sai inspiração ba ita hotu. So sista, don't go anywhere, stay with us iha sista. História com a artista, promove itania artista. Sista, história com a artista, promove itania artista. Ok, Sister Lovers, era tu, obrigada também se na fatinha muito com a minha programa Sista, História com a artista, promove tani artista. So, agora da daong ihaw sorry marca presença ona Kazilo exposto no mosnya model neve mak bonita TVs. So, olá, dia kalai Kazilo. Halo, olá. Dia Kazilo. Bela explique tuang Kazilo nya experiência durante tama ihaw mundo maquiagem ou makeup niya. Experiência makeup na que durante ne how terjun susah tebis di makeup untuk primeira vez aku makeup ba Emma dan ini torang tebis tambah how momento dan kan fasilidade maquiagem hanesang peralatan sang nene la completo. Tapi susah tempo dan how iharet fasilitas nebe que iha ne how usa kori halo maquiagem seadanya det ba cliente sira. Tapi how tetap continua how ne bidang dane atau bele hetang na fating fasilitas makeup nebe que tuir trend tuir selalu update honya sasana nebe que sempre update iya idane how koko atu hetang sasana nebe que how iya idane how lori continua makeup ne to agora pas sasana be hausa ne sasana ne que memang nene duni experience ne be que how hetang husi maquiagem ne mat hasuru ema ne be que diferença ho tipo oin ho emania sim karakter oin lahanesan depois ho emania hakarak ne lahanesan. Oke, dia. Saya makalos, Kazilo hakarak tama iha dunia maquiagem ini, mundo maquiagem ini. Saya makalo. Hau senti laiha betira maka halo hau tama idane hanesang karakter idane beke mayana husi hanyaan. Nah hau sadar kata idane ne hanesang betira ka hanesang panggilan ya. Hanesang laos tambah haunya be sera hobi idane hanesang panggilan ida mos taba hau kan mane mabe hau hobi iha fale makeup kan berarti idane panggilan dah hosi hanesang sera maromak fo mai hau idane hanesang ka ito ba intahare ka tak makeup artist ni feto mabarak leo Manila dung mabe tahare ba Kazilo exposto agora nyenudar maquiagem nebe mak famoso teve se itane rain dan ya interessante teves good it is so good so how kara kustan perguntas balong kat
durante Kazilo nia existência iha dunia mundo maquiagem niniang dificuldades sabe det maka mau enfrenta. Nomos artista hisesedet mak mau makeup tena ou pinta tena. Tu kuliah bah dificuldade hanesang oin hau dehentena dificuldade ne mak hanesang kondo uluk ne makeup ne susar ho fasilitas barbarak tambah ya tempo na bane mostly susar hetang fasilitas makeup ne beke susar dunia atau hetang e depois konaba susar atu makeup karakter emai dedeknya oine susar atu mencapai tamane butuh persija tempo ne beke naruk atu aprende insa emai ide honya karakter oine lahanesan. Sim. Agora dadao monjil exposto agora hetang ona convite ou a confiança husi media GMM niniang hodi mai pinta ou makeup artista iha GMM niniang por exemplo presenter sira he GMM niniang o insau maunya sentimento kona baidani maunya tanggapan sentimento contente teves tambah idane hanesan kesempatan idane beke diak teves tempo ne beke pas how to explore how nia maquiagem ne iha media lelu GMN e how agradecer teves tambah GMN bele for oportunidade bahau atu hal husi atu halau how nia karir ne iha GMN atu bele hadiah artista sira ba presenter sira mo sotu ihane dia how senti contente teves e aprecia teves ba GMN. Ai mas aprecia teves a me for obrigada mas tama se selalu se are how bonita sai bonita te hasane tama set katama Kazilo exposto agora sai bonita liutang. Yay. Durante Kazilo makeup artist Indonesia niniang sudah makeup artista Australia, por exemplo, Indonesia niniang, sesedet mak artista Indonesia sesedet mak durante ne Kazilo makeup tena. Artista Indonesia nian nabe ke how makeup em primeiro Krisdayanti namos tempo ne kan Raya Tex halonya evento launching Thais Ready to Wear. Ida husi dane mak hau hetan fiar husi Raya Tex for fiar bahau atau makeup artis sira husi Indonesia. Salah satunya yang ida bintang tamu ia catwalk bawa tempo dane mak Luna Maya. Sim. Okay. Wow. Jilo exposto las deteta na nação me be batian herai liu estrangeiro liu Indonesia. Krisdayanti diva. Oh wow. Kazilo durante dunia maquiagem niniang atividade saída det maka Kazilo halotena. Atividade se por exemplo evento rumah que ema convida Kazilo di ba makeup artista sirene ba atividade saída det. Aktividade haunya lor makane sangne haunya makeup hane iha ema casamento iha ba festa nomos ba termasuk mos iha media hotu ba artis serne hal iha evento konserto serne salah satunya Marfi selalu usaha untuk makeupnya. Oke. Dia agora ito ihane ihona maquiagem iha mesa dane. Agora ita tu makeup ka halos los. Makeup model jatuh ini kalai. Kami makeup hau ni terlalu tebal na. Ya sih. Lolos ne idane la makeup na tambah makeup komesetena ohi iha studio tamane agora ne hanesang mostra det so que agora how suakara explicar it ne salah satu model dan mereka how ni favorit Juni how sempre usannya ba makeup hanesang malusia hari sing hanesang malusia hari niane salah satu model mereka how nia favorit Juni i how sempre bolunya makeup saya ni model jadi hanesang maluk sister lovers tira hare ihane makeup flawless
dan nemak makeup flawless lor-lorongnya bele bah festa bele mos bah Servisu. servisi Natural, bele mos ya. bah servisu anesa maluk si hare ihane haus selalu membentuk husi matang uluk tama matang nih susar atau bentuk jadi primero nih tengki bentuk husi matang uluk husinya eyebrow idane susar antah tengki bentuk uluk husinya eyebrow depois maka apply foundation selalu kontrola skin tone nih foundation beke tuir hone kulit duni então husi idane sempre apply foundation hotu depois apply mos blush on dalam depois hotu apply contour dan ihane hanesam sister lovers ya hare kata lipstick nebe usa baniane agak lakang ituan tambahnya kulit mas asa nakukun jadi tinggi lipstick nebe ke futinya oing fila fali hanesang makeup nebe ke flawless hanesang agora maluk sehari hanesang ne idane flawless lorlo bele ba festa bele mos ne ba festa nya det mai be kono hanesang ba lorong yang karik ne la bele makeup hanesang ne tamerane glowing untuk bakalangnya ba festanya glowing so asa lorongnya la bele hanesang agora maluk sehari ni resultado mak hanesang ne. Oke, então Kazilo nian durante usa makeup saída de produto saída mau preferir produto idane be. La bele. Kata la bele. Ini rahasia secret setelah sebenarnya lolos ini kan how lebih gosta brand makeup ne memang how gosta ne maka foundation how gosta Kiko kona ba brand selserus ne how gosta hut kira husi MAC husi fali NYX husi foto keras how gosta pokoknya how bele temitan brand ida maybe how gosta foto keras yang penting ya oing sai bonita tana matnena legal Kazilo dia Kazilo pergunta singata Kazilo bambeng ema Kazilo expose ne kala narang salong nia ka famoso dia kan Jilo expose tu. Nu sama kakara kalau tahu Jilo expose tu pada ia narang barak tebe sanesang bele tahu Tiger Salon atau apalah. Mereka tahu saya mak Kazilo hilos narang maunya narang Jilo expose tu kena ya maunya saya salongnya pasti. Narang idane ne halo singkatan husi haune narang haune oang idane mah hafuti ba tau narang ya haune brand ne sing jadi narang dane ema barang hus sama tinggi narang ne tira hane sampal ne nem yang narang dane hafuti narang husi pale haunia ho haune oangnya Tahare Kazilo ni wangi hete nama biasa joveng ela se nurak gitu. Oke, ikus liu Kazilo. Sekarang Kazilo iha liafom balong liafom motivação ba colega sira heliur jovem sira heliur kasi salovra sira bele hato. Liafom motivação ruma. Hanu mensagem ba sister lovers sira nebe que assiste programa idane ba maluk feta sira foto keras makeup nene nomor 2 sebenarnya. Yang primero ne perawatan kulit artinya itane oing nene tengki cuidado itane oing hodiak atau nene ita makeup saida det ho brand saida det kona ho itane kulit idane nia how senti idane det. Oke, setelah bersera hotu, oing Kazilo explica hotona, kona ba un satu makeup, nya produto saida de, tama saida maka Kazilo tama iha mundu makeup ninian. So, setelah bersira, la senti kata ni hinorohanona, miha malu kita buat sira, kita halua asisten fatim programa sista, história con artista, promove tani artista. Nomos, espera kata saida makohen
casilo exposto a faheona na experiência, baita roto, espera que até aumenta na fata então conhecimento, liliu iha mundo maquiagem ninian. So, sista lova sira que talu assista na fata amne programa sista iha loron domingo tuku hat loro klaik. Nova colega sernebe sista lova sernebe maka iha sugestão ka críticos bele manda iha número klaik ne. So, se está logo sira, ba críticos ka sugestão nebe maka positivo no construtivo. So, se está logo sira, bye bye. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. My wrist, stop watching. My neck is flossy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah, I want it. I got it. 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 Yeah. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah. Wearing no ring, but ain't gon' be no misses. But matching diamonds for 6 of my bitches. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think we tell therapy my new addiction. Whoever said money can solve your problems?